Tug'ilgan kun Payg'ambar alayhisalom o'tkazganimiz, agar o'tkazgan yaxshi desa, unda o'tkazadilar. Biroq alaqisi aqlli o'tkazgan. 100 mingdan oshiq sahobalar, ularning birisi de tug'ilganini o'tkazgan emas. O'shandaqdan hurmatli do'stlar, og'alar, tug'ilgan kun o'tkazgan bu shariatda yo'q. Shariat so'p agarda şeriatta var deyip duran olsa, yoksa şeriatta negizinde ne kılvatal degen olsa, o da canlısa. Birle yol terörlesin boldu. Emi keyinki yılda tuğan günü var gerek de, bunu gerek de. Şunu ne kılış gerek? Onda ya Allah bana 50 yaş verdin. Ona o keyinki yaşam kanda öttüm ben bilmeyim. Qanday manga hüküm berdingler 50 yıl içinde atkarmadım be. Men аны отчет бере албайм. Кыяматта отчет бере албайм. Ошондуктан ялла шунча жашоо берипсиң, шунча жаш берипсиң. Мындан биягын молоюм деген. Ниет кылып, дуа кылган, ыйлаган күн. Расбы? Бул калган күнү жашоомду берекелүү бер деген деп дуа кылат турган күн. Андай эмес да. Досторду чакырып, Әйстерді шақырып, классташ достар, айылдағы қарығаны, жаштары, туғанын өткөріп, торт жасап, ал жерде анан кейін музыка қойып, жана башқа тура эмес нерселерден аралаштырып, анан туғанын өткөрүп, кээбекчелерде арак ичип, кээбекчелерде әш деп алар менен танса ачып, ошого чейин барып атабы? Эгерде мынау сакалды барлар, же болсо даватчылар, Кыргызстандагы даватчылар деп аткан. Анан бул жактагы мындай неме жумага барып атканда, эгер туулган күн өткөрүп аткан болсо, наркылар жаки сиздерден дагы алыс, намаздан алыс, сиздер көрүп не кылат? Сабак алат, эмнал деп өткөрүп. Айтам, сөздүн кыскасы, туулган күн шариатта жок.